baciye amarenga yo kwica Khamenei urwo Saddam Hussein yishwe. Ati turi kugira neza isi. Nuko niko ambasaderi wa Israel mu Rwanda yavuze ku ntambara ibanganisha na Iran. Uyu ni umunsi wa gatanu w'intambara ya Israel na Iran. Ese amakuru agezweho na yana ni byinshi turaza kugarukaho. Ntucikwe. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yahamije ibitero kuri Iran bikomeza kwisubiranya. Anaburira umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei ko nibadahagarika ibitero ashobora gupfurwa Saddam Hussein. Intambara hagati ya Iran na Israel yinjiye ku munsi wayo wa gatanu. Impande zombi zikomeza kurasana zikoresheje intwaro ziremereye kurusha uko bigeze kubaho mbere. Mu ijoro ryo kuwa 16 Kamena, Iran yarashe ibisasu byinshi muri Israel isenya inzu i Yerusalemu na Tel Aviv. Israel nayo yica umugaba mukuru w'ingabo za Iran. Minisitiri w'ingabo Israel Katz yatangaje ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran nadahagarika ibitero azicwa nk'uko Saddam Hussein wa Iraq yishwe. Ati ndaburira umunyagitugu wa Iran mubuza gukomeza gukora ibyaha by'intambara no kurasa ibisasu bya misile ku basivili b'abanya-Israel. Ati Khamenei yagomba kwibuka neza iherezo ry'umunyagitugu mu gihugu baturanye, nawe wari warahisemo inzira nk'iyo ngiyo yo kurwanya Israel. Turakomeza n'uyu munsi kurwanya ubutegetsi bw'igitugu n'igisirikare muri Tehran. Saddam Hussein wari perezida wa Iraq yishwe na Amerika mu ntambara yo mu 2003. Katz yongeye kubura abatuye Tehran ko bagomba guhunga mbere y'uko ibyago bikomeye bibagwira. Ati turi kugira neza uko niko ambasaderi wa Israel mu Rwanda yagize icyo avuga ku ntambara ibanganisha na Iran. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Ignaz Weiss yavuze ko intambara igihugu cye gihanganyemo na Iran igamije neza y'isi ko ibibazo Iran iteje ifite ingaruka ku isi yose kandi ngo bitagarukira ku gihugu cye gusa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, ambasaderi Weiss yavuze ko igitero cyagabwe na Israel muri Iran cyatewe n'amakuru y'ubutasi igihugu cye cyakiriye, agaragaza umuvuduko ukabije Iran ifite mu rugendo rwo gukora intwaro kirimbuzi. Yavuze ko Iran yari igeze ku rwego rubura gato cyane ikora intwaro kirimbuzi, aho kwikubitira ari guhita itunga intwaro 9. Ati twabona ubutasi bugaragaza ko Iran yari irimo gusatira igihe cyo gukora intwaro kirimbuzi tukareka kwitabara hafi yo kugera ku bubiko bwa 90% bya uranium bukenewe mu gukora intwaro kirimbuzi. Iran yari guteza ibibazo kuri Israel ikoresheje intwaro kirimbuzi. Iran yari gukora intwaro kirimbuzi zigera ku 9 icyarimwe. Uyu mudiplomate yavuze ko mu mezi 3 ashize twabonye ibimenyetso by'uko bari kongera umuvuduko mu gukora intwaro kirimbuzi, kandi ubwo bari mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje avuga ko Israel itari kubona umuvuduko ngo yihangane. Ati umuvuduko bagezeho wo gukora intwaro kirimbuzi mu mezi 3 ashize wari ufite imbaraga nyinshi cyane urushaho bakoresheje mu myaka irenga 20 ishize. Ambasaderi Weiss yagarutse ku myitwarire y'igisirikare cya Israel muri iyi ntambara. Ati dushyiraho imbaraga mu kurasa ibikorwa bya gisirikare mu gihe ibikorwa bya Iran bishyira imbaraga mu kurasa ibikorwa bya gisivili. Mu gihe cyashize twabonye ibisasu byaguye cyane mu gace gatuwe n'abaturage. Ku bijyanye n'imyitwarire ya Iran, Ambasaderi Weiss yanenze uburyo iki gihugu kiri kurasa mu baturage. Ati Iran irasa mu baturage bigira ingaruka kuko turi igihugu gito, intego yabo rero no gusenya no kwica. Ambasaderi Weiss yongeye gushimangira iberutse kuvugwa na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cye Benjamin Netanyahu ko Israel idafitanye ibibazo n'abaturage ba Iran. Ati Israel ntabwo iri kurasa abanya-Iran, abaturage ba Iran ni inshuti za Israel. Yanagarutse ku buzima bugoye bw'abanya-Israel mu bitero bya Iran. Asobanura ko abantu bamaze amajoro 3 bataryama kubera guhunga ibitero bya Iran. Adaciye ku ruhande, Ambasaderi Weiss yasobanuye ko Iran ifite intego yo kurimbura Israel ikoresheje intwaro kirimbuzi. Asobanura ko nubwo Israel ari iri muri iyi ntambara ariko iri kugirira neza isi. Iran iramutse ibonye intwaro kirimbuzi cyaba ari ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari Israel yagirwaho ingaruka gusa, n'ibindi bihugu byagirwaho ingaruka. Uyu muyobozi yagaragaje ko ari ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bifitanye umubano mwiza na Israel, ashimangira ko batifuza kubona Iran itunze intwaro kirimbuzi. Ati ibihugu by'Abarabu ntabwo byakishimira kubona Iran ifite intwaro kirimbuzi. Ntabwo baza kubivuga mu ruhame ariko ntibabishaka. Ku bijyanye n'ubufasha Amerika yaha Israel muri iyi ntambara, Ambasaderi Weiss yirinze kubihamya, ariko ati tuzi neza ko Amerika ari umufatanyabikorwa mwiza wa Israel, kandi tuzi ko Trump yavuze ko adashyigikiye ko Iran itunga intwaro kirimbuzi. Yongeye ko intego nyamukuru y'ibi bikorwa ari ugukuraho ikibi gishobora gutera muri Israel. Ku ngingo y'ibiganiro, uyu muyobozi yavuze ko bigoye cyane kubera ubushake bwa Iran
bukiri buke. Ati dushobora kugira ibiganiro, ariko twabiganira n'umuntu ushaka kugira ibyo biganiro. Ntabwo wagirana ibiganiro n'umuntu utabishaka, ahubwo ushaka kukwica. Yanongeyeho ko intwaro kirimbuzi Iran yifuza gutunga izishakira gusenya Israel aho kwirinda. Kuki Iran ishaka kurimbura Israel? Kuki babona Israel nk'igihugu kibi? Icyo tuzi nuko imwe mu mpamvu bari gukora intwaro kirimbuzi ari uko bashaka gutera Israel, ntabwo ari uko bashaka kwirinda ibitero bituruka muri Israel. Uyu ni umunsi wa gatanu w'intambara ya Israel na Iran. Reka dukomeze n'amakuru agezweho. Intambara hagati ya Israel na Iran yinjiye mu munsi wayo wa gatanu, impande zombi zisukanaho ibisasu ubutaruhuka. Israel yavuze ko ibitero yagabye Iran byahitanye umugaba mukuru w'ingabo za Iran, Al-Shadman, wari umaze iminsi ine gusa ashyizweho. Kuva mu ijoro ryo kwa 16 Kamena kugeza mu gitondo cyo kwa 17 Kamena, Israel na Iran bikomeje kurasana ibisasu bikomeye. Ingabo za Israel zatangaje ko zarashe ku biro bikuru by'ingabo za Iran ya Qatam al-Anbiya, ahurizwa ibikorwa by'ingabo, ndetse umugaba mukuru w'ingabo za Iran, Al-Shadman, hasiga ubuzima. Israel yavuze ko Shadman ari umusirikare mukuru kandi akaba umwe mu ba hafi ya Ayatollah al-Khamenei. Shadman yasimbuye Ghulam al-Rashid wishwe mu bitero kwa 13 Kamena 2025. Ibindi bitero byagabwe ku biro bya televiziyo y'igihugu bitana abantu batatu, ndetse gahunda banyuzagaho imbona nkubone zihita zihagarara. Kwa mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yasabye abatuye Tehran guhunga, ariko ntiyagira byinshi atangaza cyangwa se gabisobanura. Iran ntirava ku izina. Uko Israel ikomeza kugaba ibitero kuri Iran, niko ibisasu biremereye byisuka mu mijyi nka Jerusalem, Tel Aviv n'ahandi. Ingabo za Israel zatangaje ko Iran yarashe misile ziremereye zirenga 10 mu bice byo hagati no mu majyaruguru ya Israel. Al Jazeera yanditse ko urusaku rw'ibisasu rwumvikanye kenshi muri iyi mijyi. Ingabo za Israel zavuze ko ingabo zirwanira mu kirere ziri gukora ibishoboka byose ngo bashwanyaguze ibisasu bya Iran, kandi bagaba ibitero aho biri ngombwa bikiza umwanzi. Ibitero bya Iran byasenye inzu nyinshi n'ibikorwa remezo, ariko amatsinda ashinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi yatangaje ko nta bakomeretse cyangwa se abahitanwe nabyo. Nyuma y'ibisasu byaturitse bigatwika bisi yari paritse itarimo abantu mu mujyi wa Hezli wegeranye na Tel Aviv neza. Ingabo za Israel zasabye abaturage kuva mu bwihisho. Intambara ntiyigeze hagarara no ku munsi wa kabiri. Ibitero Israel yagabye kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Isfahan byahitanye abantu batatu, mu gihe bane bakomeretse. Ni mu gihe Iran yo yateguye ko hari ibindi bisasu biremere iri gutegura gutera muri Israel mu masaha make yari imbere. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Kiyomas Yedale ati ibitero bishya bikaze by'ingabo by'umwariko zirwanira ku butaka zikoresheje intwaro nshya kandi zihambaye byatangiye, kandi biraza kwiyongera mu masaha ari imbere cyane. Ubu tuvugana abanyeshuri batangiye kuvanwa muri Iran abigaga mu mahanga. Ku rundi ruhande abanyeshuri bo mu Buhinde no muri Pakistan bigaga i Tehran bamaze gucyura. Ni mu gihe Ubuyapani bwo muri gushakisha inzira abaturage babwo bari muri Iran bagiramo bagahungishwa. Ibiro ntaramakuru byo muri Misiri MENA byatangaje ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ibihugu 20 biyoborwa hashingiwe ku mahame y'idini ya Islam n'iby'Abarabu birimo Misiri, Jordan, Pakistan, Bahrain, Brunei, Turkiya, Chad, Algeria, ibirwa bya Komori, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Djibouti, Arabie Saoudite, Sudan, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libya na Mauritania byamaganye ibitero bya Israel bivuga yuko igomba kubaha ubusugire bwa Iran. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Guo Jiakun yanenze Perezida Trump usabye abatuye Iran guhunga, avuga yuko ari ukwatsa umuriro kandi bidafasha gukemura ibibazo, ahubwo bizatuma intambara irushaho gukaza umurego. Muri iyi ntambara kandi y'iminsi itari myinshi ariko nanone itarabaye mike ku wayirebaga, Iran yafasha abatasi ba Israel. Iran yatangaje ko inzego z'ubutabera zataye muri yombi abantu bakoraga nk'abatasi n'abacancuro ba Israel. Ati abafashwe muri iyi minsi bari mu bikorwa by'ubutasi bahise baregwa kandi bazahanirwa ibikorwa bibi byabo mu gihe gito gishoboka. Hari abantu benshi bataye muri yombi na Iran bashinjwa gukorana n'ibiro by'ubutasi bya Israel, Mossad, ndetse umwe muri bo yaranyonzwe ni kuwa mbere azira guha umwanzi amakuru y'ibanga. Biteganyijwe kandi ko Perezida Trump ashobora kohereza intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati, Steve Witkoff cyangwa se Vice President J.D. Vance muri Iran bakagirana ibiganiro. CBS News yatangaje ko Trump yifuza ko Iran
izibukira ibijyanye n'ingufu za nucleaire burundu ikazireka. Nagira ngo nkubwire kandi ko Israel na Amerika byatangiye kunyuranya imvugo mu gihe ibitero byagabwaga kuri Iran. Ubuyobozi bwa Israel bwatangaje ko Iran yari igeze ku mugambi wo gucura intwaro z'ubumara. CNN yanditse ko abantu ba hafi y'inzego z'ubutasi za Amerika basanze Iran nta bikorwa byo gucura intwaro z'ubumara yakoraga, ndetse ngo ibaye inabirimo ibyari kuyifata igihe kiri munsi y'imyaka 3 kugira ngo imaze kuzitunganya. Ubutasi bwa Amerika busanga Israel yadindije ibikorwa by'imishinga ya nucleaire ya Iran mu gihe cy'amezi, kuko hari uruganda rwa Fordo rugikora, kandi Israel ngo ntiyabasha kurusenya itabifashijwemo na Amerika. Kugeza ubu bibarwa ko Iran ifite ubutare bwa uranium n'ibindi byose bikenewe ku buryo mu gihe gito yakora nibura ibisasu bya nucleaire 9. Abasesenguzi bemeza ko iyi ntambara ishobora gutuma Iran itangira umushinga wo gukora intwaro z'ubumara, nubwo bigaragaza yuko itigeze uhorana. Dukomeza kandi n'amakuru mashya nanone hagati ya Israel na Iran. IDF cyangwa se Israel Defense Force ikiri kwigamba yuko yishe umuyobozi muke w'ingabo za Iran. Ingabo za Israel IDF zatangaje ko zishe General Major Ali Shadman wari uherutse kugiga umuyobozi muke w'ingabo za Iran mu gitero cyabaye nijoro mu murwa mukuru Tehran. General Shadman yasimbuye General Hossein Salami nawe wishwe mu gitero cyabaye kuwa gatanu. Yari yahawe inshingano zo kuyobora ibikorwa by'ingabo, by'umwihariko guhuza imbaraga z'ingabo zidasanzwe z'igihugu cy'Abayisilamu za IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps, n'igisirikare gisanzwe cya Iran. Yari yasimbuye Golman Rashid wari umaze kwicwa mu cyumweru gishize ubwo Israel yatangizaga ibitero byo ku butaka bwa Iran. Ibinyamakuru byo muri Iran ntibiragira icyo bitangaza ku rupfu rwa Shadman, n'umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Iran benshi bamaze kugwa mu bitero bya Israel bimaze iminsi. Ibindi bitero ku bice bitandukanye, amakuru avuga ko mu ijoro ryakeye humvikanye ibiturika bibiri bikomeye ni mu mujyi wa Tabriz uri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Iran. IDF yavuze ko yakoze ibitero bikomeye byagabye ku kibuga cya gisirikare, kandi kinafatwa nk'ububiko bw'ibisasu bya misile n'ibifaru bikomeye. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi Israel yatangaje ko Iran yarashe misile zirenga 30, ariko hafi ya zose zasenyewe mu kirere, ariko zimwe zavuyemo ibyangiritse n'abantu bakomerekejwe nk'uko IDF bitangaza. Ibiturika byumvikanye Tel Aviv no muri Yerusalemu. Magen David Adom, shyirahamwe rishinzwe ubutabazi muri Israel, yatangaje ko abantu 5 bakomeretse byoroheje ubwo igisasu cyagwaga hafi y'aho bategera bisi hagati mu gihugu. Iran nayo yahise itangira kwihimura. Ishami rya IRGC rishinzwe kurwana mu kirere rivuga ko byagabye ibitero ku nyubako y'iperereza rya gisirikare rya Israel ndetse no ku bubiko bukuru bw'iperereza rya Mossad. Uko bitangazwa na televiziyo ya leta ya Iran, umujyi wa Tehran ubu ngubu umaze kuzura impunzi. Amafoto agaragaza umuvundo w'imodoka nyinshi z'abantu barimo guhunga Tehran watangiye mu ijoro ryakeye. Bibije nyuma y'uko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangaje ko abaturage ba Tehran bagomba guhunga bakiri bazima. Bamwe barabyumvise bahita bagenda, abandi bavuga ko badashobora kuva muri uyu mujyi. Alash, umwe mu bahunze, yavuze ko yavuye Tehran saa 2 z'ijoro kuwa mbere aca mu mujyi wa Kazvin. Urugendo rwari gufata isaha n'igice bamutwaye hafi amasaha 5. Yagize ati benshi cyane abari hanze ya Tehran bari kugerageza kuva mu gihugu. Naj, undi mugore uri Tehran, yavuze ko yahisemo kugumaho nubwo afite ubwoba. Ati umujyi uri kugenda usigaramo ubusa kuva Trump avuze ko abantu bagomba guhunga. Benshi baragiye koko. Yongeraho kandi ko imihanda yuzuye ngo kandi kugenda bitoroshye. Nubwo Tehran habarirwa abarenga miliyoni 10, Najya avuga ko adafite aho yajya. Nta mpamvu mbona yankura hano nubwo ubuzima buri kurushaho kuba bubi. Aya ni amagambo ye. Ariko nanone byabaye nijoro byamwibukije akaga ashobora gutungurwa nako. Atuye hafi y'inyubako ya radio na televiziyo bya Iran, imwe mu zagabwe ibitero. Yagize ati byari biteye ubwoba cyane kandi byari biri hafi cyane yaho ntuye. Undi nawe Faranak, undi mugore utuye hafi aho, yavuze ko yavuye mu nzu yari kumwe n'umubyeyi ushaje nyuma yo kumva ibiturika bikomeye. Yahuye n'imirongo miremire y'imodoka z'amatanki y'amavuta. Bamwe baturanyi be bahunze bajya mu majyaruguru ya Iran, ariko we n'abandi bahisemo kuguma bihishe mu ngo zabo bategereje ikizakurikiraho. Aracura iki? Reka dutegereze twese. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagirwe gukanda subscribe ndetse nakavugira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Narugera muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi.
Twibutsa kandi ko nyirizina ari njyewe umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku mico n'intore idacogora umuhamya ibintu n'imigambi. Inyamatsiko kumva byose ndinyiri nyinshi usanga hose ndi ngumi dawusha ndinganje itanyeganyega ndi umugani w'amagambo ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangeso nk'inyange, umunyamitima w'ingabo za Kirima, intore itarambirwa, indangamirwa itarunduka, n'isoko itagabanuka. Ndavuga nkavukura ingendo Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video itaha.